malakan yam kana silin ka roisni ka nuer online tv mi ejira ma jidit ka jen channel me goren wo jin bijen nyak kana sin koken gore ben wo jin bi subscribe ke bi nogono jin bi charu bi ja kuin pin ka kor kami shi Läär shi jeling Läär baninga jen gwasa me shalado deni unify force to shop ka kudang bara widi jandang diech shi ka shub ka malakal ka tetken etel match jen le dan balinga jen gwasa me deni unify force te pay las let shalado shi ka shub re we ka malakal ka tetken etel match jen dan balinga jen gwasa me bana tin dialan kon do dan baga las let ka je ki ngusha lelo kum so sudan ka kwidian bana jelinkel ka jen gwasa me goran o jin bi nyak nasin ko kenten kono no gode Lääri link ka tung nas shala dano shi deni unify force to shop ka kudang baro widi jandang diech shi ka shop ka panal ka malakal ka tetken kan mosh ka mesh kananga ka rewi ka malakal ka kwimala me sha tan ka ron kina dara wide wal badak e dan ere deni toto shala dano te deni South Sudan People Defense Force tegatin ka shalat ban wo tideni aspele mayo tegatin ka tideni SSOA ke swa tegatin shalado shupkare we ka malakal ka shanga dioka jok en paiwa sharama la Lääri aspele mayo ni Colonel Lam Paul shalada no shideni to shika shop ke deni Unify Force shika shop rewe ka malakal chajalara nono shelad no kendi in ton tema karu rewi kamalakal and wini shalad no kendi ni liip kana roch and biben nika kwartin dit ka juba ka kwarsal pake ma yadit kene Dr. Yagma chaten ka doban ba ka laslet kaje shelad no mide ka jen a shaka ma laslet dere jega long ko kendi ni gor kan mach ka gor kan kwan ke yotinde kan lat kula tok kaka ki dobadan ende ka nang re which ka juba ka je ka dobadan de ka laslet ka je shalat ba kulna lamano juba liip kana unify force endodien ba mi bichop en wini ka en unify force andan en gen re winden ko kenen konen ba nang re which ka juba shalada bi ka jere we ka bargazal kene unity state ka badi inti chop ka koru widi jandang diech nongba ka mom gwasa ngeke ka tin ka Läär County ka unity state chala do shika wotok ka juba ki shika go juba atuka ka shankara ka jok shika jere wech ka panye jar ka ba nas tin ko ken bikan ko nyok ka kani ka bargazal ka bi ka dech andodien wonyok ka kani ka malakal ka bi ka wo ka juba ka korjo ka men be charo jamo chaje kwingpin en unify force akende ni te liep kenika ka kwimala me sha tan karon kin dara wide wal badak chala do sha ka tung laslet ke ba ka laslet ka kor gwasame ka gwaze dana sha goda kon buko tin me sha ka jek unify force ajene dana sha la no me kan ka kon laslet atel do ma sha laslet ke je tel do me be mal be ben re wet ka so Sudan ke je ko kan las ka let ko kan alangai kanan wo kanas bi mal bi kan nore wech ka South Sudan ka kujamo shaharian keli wo ken shikan ngajo kanas shal ke National Army kanas bi gang na wech shikan bi shonkel ke kir mayadit ka shikan bi shonkel ke Dr. Yagma chaten ka shikan bi shonkel ke swa bonde ki taram bi ke shonkel duno bi shonkel ka wech South Sudan ko doba dan be mal be ben ka je rewe ka South Sudan ken de ti chaka ngi ko kor gas mi chewa ko ladien o be ken South Sudan be ken normal ka doba dan en by election ke ko ngwini ba jalat ka je en tam shi de to shi ko de indi ko kudang baro wi de jandang de shi rewe ka malakal ka ba tanien ba ka nyok ken ka bargazal shi kemen shaling ka tandien ka unity state ken go dial ko ken to ken dial ba las go kel ka ba ka nang ka juba ke go dan en ba ko nyot let kenten na me agenda na lat ko kende indialati tel mate cha kam ke ki teken ka tetken tel mede kana gang wech ka jan gwasame neme ejen la dandi yelinga jan gwasame mi jirama jidit ke jan channel me goren o jin bijan waka nasen ko ken kono kono de Lääri de kana wo gonten ko ken gor kon ke de ko ten gore jin bijan wak kana se ko ken ejen gwadande kon chongten biate kamal bye bye
deep